PDI na kaliang jong ka administration district administration lawan pinsmo yung kata kubor aba na kaliang ka tourism lakloi bani khot ikran ini ti ngiru ni pediang subhai kata kajung khot tangba bidan ke condition ke bang ibu kadai ke ba ka tourism kadai ban ai ke phang pergi khot tu ban kong aba ar kadai hatu kadai ban ai ka sharon sini ba kat scrap no ya penumpang dan ai tang kata ti aba kamdon jingmut yang i bangin let mi dan kadai kajaka mengili ekran but kita bahasa ini agreement dan directorate but in hawan payam rem jumut kejungi kalau bangin mi nang ni kejaka mi dia ada kejing job kejing suk kejing sha yuk pai ka Kemudian kumulong mun tapi keluar ban lech te kejing lang. ni nak lang jungi ni ong ni kloi ban lech kejing lang wala pi kampa ni dak pat lah ndai ni ong pi pada ba ai ni ke assurance ai ni ke phang dengan keren ai ni ke assurance sebab kita ong berpin call off nak kena project tang kata Kemudian mentah kalau mau pindah tiria thai suang hi kan. Target name dah kalang kejungi ni ngila update nomor nadu kisini kong ngila apa ke petition ke ladang ngila hang teru kede kejungi tiria taru kan deh lo petition kadiman kejungi kalau strong mentalah news ngila ya kadiman kejungi kalau strong ba call off yang lumpung dan kita la 2 minute no ya kajing ai dok ki hand over yang lumpung dan project yang kaya nakaliang di district administration la punsto bakan dan sudut ministry tamangi te nakaliang ngejungi haduk mentang empat dia kono no kot kono assurance sing haduk nakaliang ngejungi empat kubur bangin Habiyari berkata kemudian i mana nakaliang ng district administration kila pa yang ya i magistrate ki jongki pakinuan hang ni banyakran ng penbu kata ka appointment badi director jong ka tourism tambah kebenengkong ni sutu hi bakadai ba ingila dapat lupa kita kikot kislan na adu kini kita yogi belalai kau ni kam mi hidu hang ni hamadan kumni daka ketin kila don kijing tho ka bagi lapa kijing tho tama kiru kiliban reply yang itu kijing tho tina kalian ke jong ka tourism department ki oh na bagi lapon bu kata ka appointment oling baka district administration amang iso kita bro kilong no kibam songnya kibam bentoy hiru amar balay nila song ni matalah news chairman jungi kata kajing sa jing itu baklam bupor kelakot news ni re hadu mentak la di ban mi kata kajing khot ki ban amba to ya ngin scrap no ya kanika project nang tinalompong deng henry ya kataru Daki wan hang ni gipawan perngem ni gipawan lek ta kumni de kumtai kamdon te kata ka clarity kamdon kata ka jing shine kide ban mi chakmat ban ong da ka jing shine da ka jing thok bakpet i khot ya pi ka foundation ka belapan i ka ni ka demonstration halor kata ka phang ka ban weng no ya ka project nang tina ulung pongdeng ka baaru kide ban ai kata ka assurance ka bakin ong ba hot ni la sutu ya ka jing persyai ka jong pi ka jing lek ka jong pi lumba ka ni ka hunger strike kumtangi na kaliang ka Directorate of Tourism ni Kloy Banweng no ya katika project na ulo po tang kita hira din pili tang kumta ni da ka masuk da ka bakmen da ka bajay krem kata ka kumbangi ang krem pansit yanu ru ni da ka bajay na namadan malki tang kata hira sa To ban siya bahaya kata ni hatu pin lech am pakai kan ni kejing khot ning ba ki district administration ba ni lech ni perlu ada kino kijing khot na kaliang ka district administration laki one na benta ka tourism department na benta ka directorate nilong ki bakloy tambang ngiru na rungkong kem ong ra bangi suwan hang nito weng no ilong pong kam pertan dengi pha de kijing tho lade ki one na kalinti jo ka jing tho mat kin pensai ka phang jo ka ta ka jing khot jing ekran nilong ki bakloy ban ni ya kedu